bazanira ibintu bishasha tuzogenda gukama mubibone ko twakamye tuje gukukira inka umugore azakama jewe narakamye yego abo jewe narakamye umugore azakama cyane gusa nakamye so kuragazanye neza ukicara munsi uzi ko bafata ibere bagira gute kandi mute babikoraga bambaye uko nyine mwambaye yego uko nyine mwambaye erega iwacu kandi agakenyera gutya agakenyera gutya agashiraho nkaka erega kenshi uku niko bakenyeraga umuntu agiye gukama agiye kuririmba korari kwari uwambwiye ryari ngo umugore ntazakama turabakereye washitse beza ije mwicare mugwe neza we ariko amadara bangitse twasubira ruguru yoza kama agatora masaka mama n'umukecuru ko bumbere oye wa turabakiriye washitse ese ubundi mureke mbabaza ikibazo kimwe iyo mukora ibi ngibi iyo inoza na social media yaratakaye ipantaro tuja mu nkwe nano twashika mu gihuru mu gisambu noneho tukagenda twiyemeye nyine tugiye mu nkwe turi abana twashika mu gisambu ngo umwe naje imbere ngo nawe aje imbere twavuga tuhatwongorerana reka kubwira umwana tudatwara umwanya yes ipantaro zari zabashi ubu nyine zabaye iz'abanyamurengekazi bataye umuco mu garu kuko izo style reka nkubwire mado banza itonde nkubwire nimara uvuga tekereza abagore bose b'abanyamurenge bari muri kino gisagara mwoza mwambara uko nguko ishusho ya kinyamurenge yokongera kandi kazo ariko turi mu kugira umunyamurenge n'utari irategera nkubwire ukiri ruguru wagaza yogosheshwe jewe ntabwo twataye umuco wacu uri mu mutima twe ejo bundi hari abahungu bamwe bari ubu nyine bavuye ruguru iri ese ko mukora afite kwemera ko nyine amenyamwe asigaye yambara amapantaro parabikora none bataye umuco yes bataye mudataye umuco reka nkubwire umuco ntabwo bisigura ngo imyambarire cyangwa iki yego ntituvuze ngo tugende twambare nabi kandi nako ntishaka twambara nabi urumva ariko kandi mva nkubwire umuco wacu tugomba kugendana mu mutima ese nawe ugaragaza hano inyuma mu mutima utarimo oya je ngine kubitungaho byo hose ubwira umuco mu mutima n'inyuma ibyo mutima bigaragarira aha iyo mutabyerekanye sitadire mu mutima biba byaravuye ibitenge ndakeka ko nta mama w'umunyamurenge wakwicara mu adafite ibitenge ariko kandi bitewe na miliye turimo hari ukuntu nawe utegereza kugira gute kwirekura none se nkubaza ikibazo abantu tuturanye wanashaka bageze hano mbere yanyu ariko batambara amapantaro nibo nta muco bafite barawufite none nyine bariya barawufite mwebwe mwarawutaye ntabwo twawutaye biravana umwe wese yahisemo afite icyo akunda ariko dufite ikintu twategerezwa kugendera mu gihe tutakigendeyeho tuba twaragitaye ntabwo twagira uzirikana cyane ijana kuko ni ukwihagararaho si ukwihagararaho guys abantu batubwire muri comment cyo kimwe yuko batubwire iriya ruguru iwacu hari mu mbeho siko mu mbeho n'ibipira ugakubita hejuru y'ibi bitenge nambaye ugashiraho none se kweri tuvugishije kuri hano muri kino cyumba cy'ubujumbura kuri iri zuba kweri kwambara gutya nambaye kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane unity turabasonje cyane ngo basigaye bambara nijoro babisobanura kuryama akambara pinjama agakubita neza agasobeka amasogesi n'ibiki akipfuka bien akambara akikwiza agakubitaho n'igishapo cyo mu mutwe akaryama ngo aryamye ngo aripfuse kubera imbeho bwacya mu gitondo bijya byose akavyambara ngo akambara akagira ariko ariko n'abasesenguzi beza turara yes hanyuma gusaba bitubwire muri comment yuko bikwiriye yuko umuntu yoba afite umuco mu muti yo kwambara ipantaro jewe abivuga muri comment n'ubu ndabizi akarorero nta mugabo w'iwacu ruguru waje w'imfura w'umuco winjiraga mu ikanisa ubuzirikote ahubwo ariko ibintu basigaye bahagarara ku gatuti tuvuze ngo bataye umuco niyo miriye barimo jewe rero
iyo umuntu akoze Nawe yarakwiye ubwawe. tuvuge nk'ubu nyine jewe ndi umugabo mukuru nyine maze kuba umusaza aba ntemerewe kuja ku gatuti ntambaye ikoti ariko nkabikora c'est-à-dire umuco mba narawutaye ntabwo bawutaye barawutaye nyabo ntabwo bawutaye uzi ko n'ubu nyine ejo hari umugabo wambwiye ejo bundi mute hari umugabo wambwiye ejo bundi arambwira ngo umugabo mukuru kera ngo ntabwo yashoboraga kuja mu rusengero yambaye ishati adafite ikoti niyo yaba ari ishati reka kubazera nimba kuvuga ngo guta umuco ni ukureka imyambarire twambaraga mbere kubera iki kera ntibambaraga impu nego kubera iki amahuzu yaje bakareka tekinoloji yaraje none siyo icyo bakoraga kera bambaraga impu zireze n'imyenda bakambara birebire nye n'ubu natwe ntituvuze ngo bambara bigufi turabashigikiye ntabwo tubashigikiye okay donc ntimushigikiye abanyamurenge bambara bigufi ndetse n'amapantaro amapantaro nta ntacyo bitwaye kandi si ukuvuga ngo ni uko tuba tuzambara buri umwe wese afite uko yumva icyambere ipantaro gusa mute reka nkubwire ahantu nabakoze icyambere reka nkubwire icyambere ipantaro irambika icyo nicyo cya mbere ugomba kumenya nimba hari ikintu cya mbere kigaragaza kitambika umuntu ipantaro ziri mu bwoko bubiri tegera nkubwire umva nkubwire ufite umugore ibyo ari byo byose umaze kumenya ubwoko bw'amapantaro yego hari umuntu ushobora kwambara ipantaro ukavuga ngo uyu muntu twera arambaye arikwijije ipantaro nazo ziratandukanye hariho amakora hakabaho n'ipantaro yego byose ndabizi umuntu nk'umumama wiyubaha ushobora kwambara ikora nawe urareba ipantaro ikwiye twambara ibikwiye byose turabyemeretse ariko byose tugirira umumaro twambara ibikwiye kumviriza nkubwire tuvuze ngo kwambara ipantaro ngo nibi cyangwa iki ariko twambara ibikwiye ibidatuma tugaragaza ingingo zacu tuzambare sawa nimba tubona ko ipantaro ari tuyireke kandi nimba tubona ko ikwiye tuyikomeze mu mutima ko ipantaro imucira urubanza ariko kandi wumva ko mu gihe aba yambaye ipantaro agenda mu muhanda kumva ko yikwije uyu munsi ni show y'imyambarire ya gakondo madina mahata ni nkaho tumuvuga ngo wumve ibyo uvuga turebye nkora urabuza abantu kwambara nabi jewe ndibaza uranzira ndakuzi mu bantu batazabambara nabi umutima wanje no hari ipantaro ishobora kwambara ukavuga wahura n'umuntu akaba n'izindi kameme nk'umuntu w'umugore atokwambara kandi akarusho twebwe abamama tugomba kwikontorora cyane mu myambarire nubwo bategerezwa ariko kandi twebwe abamama nitwe tugomba kumenya uko turi nk'umumama guhura n'umumama mu ibarabara wambaye ikora n'isengeri barakuze cyane ku nama batanze ababazi ndibaza barabazi neza n'abatabazi ntabwo ko bahora mu buzima busanzwe yari joke wari kugira ngo turyoshe ibintu Mado TV show umeze neza muraho turasa neza agacano kanyu uducano twanyu badusure baduhagarire kuko ubona mu bitenge no kubona mu kiganiro bereka gukora biratandukanye ariko nababwiye ko muberewe yes kubera ko uyu munsi mwashimye reka kwanza mbaze kino kibazo uko gukenyera ko nje mbona gutandukanye kuko nsanzwe mbona mu bisaza usanzwe ubona kandi ari abakenyera nyine bikije ibitenge ariko mwe mwakizamuye iyo mikenyero bayita nafatana nagu umuco wacu umuntu wabaga akenyeye gutya yabaga yikwije niko twavuga no mu ikanisa bakaza baja kuririmba kuvuza ipendo urabona kwifubukura ukagira gutya ushobora kwifubukura ukamanura kandi ugasanga iriba ryazamuye cyangwa ugasanga ntibitunganye ugahita urimanura hari ukuntu mumbabarire ntibibere nta kibazo abamama b'umuco noneho yaje gukenyera agahita agira gutya akareba ko byifashe ndamubwihisha muri publiki maze buri mushaka wabonye mukecuru abikora ari nawe yarabikoze
yes murabere murakoze cyane jewe kubganje noba nka president wa mitorite wenda yo kwisi notegeka ko abadamu bose byibura ku cyumweru azozabambara uri president wawe ku cyumweru uri president wawe navuze urugero kandi jewe abamuzi madamu yambara neza ariko natwe twambara nabi okay navuze yuko mwese byibura basi azambara ibitenge ariko yes afashe umwanya wa mbere kwambara neza ni mwe bambi gusa mugende mureka ayo maranga ahubwo kamera ho cameraman tunge ko tuye atunge ku munwa tuzana ikibazo umunwa umeze gute nabi fre nyawe ibaziza kuba wakenyeye gutyo hanyuma iyo ndatukura yana gushakira gift biravana n'ubundi mpa gift y'igice basi y'igitenge ureke iyo umunwa sawa zana bimikashe ndakubwiye 60 andika none ko ndamifata mwaragasimo 60 yego 16 15 Fantani 2006 ntakiba ariko ushirayo kuyaretira ntakibazo si 300 ndayashiraho no gahere basore yes akihaye areba Anita umeze neza ndakomeye murabere asante sana niki wubwira abadamu bataye umuco batemera yuko uyu munsi batokwambara bimeze gutyo mu gisagara bisubireho bitenge bizabibera tureke ngo ni umuco w'abanyamurenge igitenge mu busanzwe ni umwambaro w'umugore uzumubera umugore wese yava akagera nazaberwa n'igitenge ariko mwamba bari ibiganiro byose mukaza mubukora mwamenya tuzobyigaho ese twabibona ibikora kubera ko ufite icyo kintu kiza kandi ushaka kwigisha niyo uhora ukora nicyo gice cyangwa ibibiri cyangwa bitatu ufite abantu bazavuga cyane ahubwo abantu bo mwotanga contact zanyu kugira ngo n'igitenge babatwere ako kantu nibagende yisubiremo gashi niyo ngiyo so cyane mute ahubwo madekoze kukazi atahanye fana n'igitenge ahubwo nizo kurihira umunyabwenge imvura iraguye murabibona namwe gende mukomeze umuco cyane harabaza numva bavuga ngo jewe ko n'igitenge ngo sinshaka no kukigura vraiment igitenge no mwambaro wambika umumama aho ugiye hose wambaye igitenge batagereza kwimukira habe niyo usanga muri sale huzuye wambaye igitenge barakwimukira uziko ntuzi nk'ubu nyine umugabo ndavuga mu nganda mushoreranye mwe mu gashikana nko mu kibanza muri Maria cyangwa mu rusengero nyanya yabo baraguhamagara ariko igihe wambaye neza wambaye ipantaro habe niyo wambaye baga ya Alliance bashaka kuzembera so ibitenge birubahisha abantu babikunde abantu babyambare bongere twibukanye umuco wacu tuzirikana umuco wacu w'imurenge asigaye tugiye kubazanira ibintu bishasha tuzogenda gukama mubibone ko twakamye tuje gukukira inka umugore azakama jewe narakamye yego abo jewe narakamye umugore azakama cyane gusa nakamye so kuragaza neza ukicara munsi uzi ko bafata ibere bagira gute kandi mute babikoraga bambaye uko nyine mwambaye yego uko nyine mwambaye erega iwacu kandi agakenyera gutya cyangwa agakenyera gutya agashiraho nk'aka erega kenshi uko niko bakenyeraga umuntu agiye gukama agiye kuririmba korari kwari uwambwiye ryari ngo umugore ntazakama turabakiriye bashitse beza muje mwicare mwicare mugwa neza we ariko amadara bangitse twasubira ruguru yoza kama agatora masaka mama n'umukecuru ko bumbere oye wa turabakiriye bashitse ese ubundi mureke mbabaza ikibazo iyo mukora ibi ngibi iyo inoza na social media ama interview atandukanye ibisirimba n'utu dukora sirikima zose ahayakora basoba ko bazagira gutyo iyo tuhadusirimba ndavuga cyane ibi by'ibigani ibi tuhadukora yego
ntibashaka kubyakira nabi kuko nta bibi tuba twashizemo ntitwadukanye ntitwabuze indero amagambo mabi twavuze byoshoboka ko umuntu yokora ibi ngibi ariko ari umudamu mwiza witonze wubatse cyane ahubwo birenze ibi twadukora ariko ibiwe ese ubundi nkubaze mu busanzwe ikintu uzi ngo babane ngo bifunga usanga nibo tugeze kuja mu Kigali igihe kimwe mwivugabutumwa twari muri minisiteri ari yagiye mwivugabutumwa turi korali twagiye gusohora indirimbo ngo dushikeyo umupasiteri